Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen arti. MSC long bison bepen me ki chupide dhoni son rong pharahem kirappa jorda nijang Karbi Anglong rong khang constituency chengbiri polling station ke parlo rong pi ok hia rong dhoni son rong pharahem aru ajik loni phai trokarni MSC long bison be toisi VDC chairman khonsing tokbi kirappa jorda bangso kerap ke pajer ponalong rongkhang VDC chairman khonsing tokbi boithalangso municipal board ward commissioner Robi Sinar Borson Timu Chengbiri local committee Maipu tutu rongphar lapen rongasaratum chetongdut kidam tangaru chikloni phai player ni rongkhang constituency ke parlo Chengbiri polling station aro rongpi okhia rong dhonison rongphara hem kupi koson peloni me chopidatlo bangso me ki chualong alang li tumpen pinang ana hormu na hok ponanglo rongkhang emisi long bison be sitami aning ki misten ajok kai ke tami rongkhang arat kisungalong arjabdun thipsido lason thak thak si dhonison rongphar ahem tami me chodet pu arjulong si PDC chairman khonsing tokbi lapen rongkhang mondol member Borson timunga phan toisi asap sovet sitami kerappa jodamlo lapuson kisung hot kerappa jodam thekapot rongpi okhi ronga sarla pen dhonison rongphara tumtami MEC long bison bila pen VDC chairman khonsing tokbi lapen Borson timunga tumaphan kero pajerpo Bortholpen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News pan media bitung dong pan ningak long panang tong pan suri kardong pajeri glote labang so pini ladak niltum kewang long tum danang kohmrim thek pon tong pan ningak long machuro lo niltum kewang lam the bang ke ladak lalo rong phar hem dak chengbiri PS lo chengbiri polling station andar lo rongkhang MSC constituency parnisi herjong rit meke kai pen ma rong phar hem bang ke mecho de lapolam tiar julong si nilum kaching honnai mate ilitum dak phai nong rongkhang arat kaching honnai ninga je thenai MSC sar long bison be ke hai alangli na pen khara teng pen niltum pinia porchipi pen ladak kisung ge podet am to na to ma phan ladak kichu kasik sa kalang litum la pen ke halap poli poko khai hoi la haita alang tum abang ke kana hok do ulo la sin litum phan alang li sar long bison be ke nang pen khara teng pen litum ladak pini la hai ka chupun ka chodang hormu pen cheng lok asang hai hui litum dak kira phan wang lo la si choro parlo litum ka cheng honai MSC sar long bison be kai phan postame alang li wang ni det lo alang li ka prega sai do ko pot la sin litum phan nang toy pen ladak ke wang bangke pini boithalangso municipal board ward number 4 commissioner ke hai Robi Sinar lapen ke ladak rongkhang mandal committee a member Borson Tim ke hai lapen ke niltum wang lo ladak lasi ladak kana hoko bangke dupik lo lasi labangso kisung ge podet hem to na to phana bangke niltum onan pen pustamen on franks tame ako kerap pon tuje panel tom bang kacisi je pan bangke matha pon lo bangke na penan tum ada hemsu bangkera penan jisik panum lada hema wipin lada ka bangke parni silom head la survey out sistem lada bangke survey pon long lo busi pinelo dak local committee president amata tulo bangke dak survey lo la sino la ka survey li salong bangke la alang litum menta dudun po bangke monang sengson lo prote alang litum ta long po la bangke tala nalande Palm Oil Plantation Committee Mahamaya Cluster atompen pherang ke mai ke pha pini aruni phai trogani dokmoka labor union asa hemalong Palm Oil Plantation Committee Mahamaya Cluster atompen pherang ke mai ke pha ponalong Palm Oil Plantation Committee Mahamaya Cluster mai phu Robiram pe kongchun bang Samson taro lapen arisang ho atoma hin pen Palm Oil Plantation apothak kosonsi claim dam nangjima angton radaphan pherang ke mai long pen than pachini pon dokmoka pen waisong tera Karbi Anglong News to ridum pini dak dong muka baru labor union hem asa hem along kupia thesi itum phala press media mate press conference joda kokma athi piram re sonen lo kidam tang aru chiklu tari clear ni itum dak tourism mai bialong por phai kris ya por West Karbi Anglong Housing Society pen kideng pon pan or mata jam bangsu aklim kiron la bangsu akmujahin pen ni tumdak mahamaya cluster singing pulo ni tum sing poniglo ala soni ni tum kado kawe bang thongke ba isi abang ko bang phi phani wai ponlo la belong soni ne tongdun ni tum
District Committee Pulang Popo, West Karbi Anglong Farming Society President Harsing Inti, Lapen Finance Secretary Ingleng Asambu, Assistant Secretary Terang Asawan Sri Sanglai Tangdut, Lapen Ongdung, Idumdak Dokmuka Hawaralong, Muhammad Homostialong Kedu, Romasar Hekmuchari Bichot, Lebar Kiklem, Abang Pabang Kidro Lapen Tapangso, Kising Barlong Itum, Kaya Parman, Dabang Itum, Parti Jibu Pipin Pen, Karbi Ning Iswet Pen Dora, Itum Karbi Akhe, Kidu Kilap, Leka Pedangi, Rongalo Pon Pen Abangso, Ajang Tuaklim Apan, Hanam Pen Itum, Beson Makiring Uji Labang Sora Kaibansi, Itum Labang Soli, Ami Padu Pono Lapen, Kumudi Seng Pono. Masih non bini, Labang Sora Press Conference Durang Kola Penlo, Hala Bang Sora Committee, Ditumdak Cluster Sekdet Pen, Mutfar Itum Rongalo Yarner Sedam Lo, Rong Arat Kirok Tok Pen, Klikem Nuning Kita Nungi Putak, Tingwai Pono, Sitame, Nitumi Dahak, Arong Along, Kadidang Long, Ketedam Long, Take Si Pini, Tong Sikot Pen, Pini Nitum de Bar Sakit Long, Labang Sora Press Nitbalik Conference Hanan Kolot. Tema, Labang Sora Akami Klem Long, Napatiku Jihan, Kaprek, Labang Sora Pen All Mana Jantu, Aklim Grong Amen Pen, Arong Tindam Si, Form Laptop, Radapan Ketanam Tak Bedro. Nasi tahun dari, alang itum tabe, alang itum kiklem ini hang poten kiklem dak pena, dari itum dok muka, arolong mati Muhammad, aklas tarong ayinon, ni itum alang humlinon, nasi itum, di itum dak itum hang kontak nomor yang ibidat po, di presiden dak kontak nomor bangke 9101953238. Ini dia lo, presiden berambit, ini pandang kontak moi, lapen secretary, alang li, kontak nomor betan alang li, Samson Taru. Boythalangso Municipal Board Ward Commissioner Robi Sinar Pen Perang KMI Ingni Ponsi KACCM Dr. Tuliram Rong Hang MSc Long Vision Bay Lapen XMP Horensing Bay Apan Katuropon Nilipan nang kahumri thekpo nang litumhan chorulo Nasi nili rangke amai kang ni ponan ko abang ke alam keong o alam pukali nasi nili ta ningarong isi non kedubom ruling government BJP alam sar Dr. Tuliram Ronghang CM lapen ke Sar Long Bison B lapen Sar X MP Horensing B alang litum niliphan nangaching hon nangaching hon lap apot naching hon thegapot nili alang litum han surya kardom pajirlo ahir jumi pilo lasi non kedobom ladak boythalangsu mate bothatlangsu Municipal Board along ad hoc committee kesengpon niliphan number 4 ward along ward commissioner nangipi thekapot alang litumhan nili ansu se herjumi pilo lasi nili alang litumhan choro re une nasi choro nang ko non kewangji sitame niliphan alang litumta niliphan ansose number 4 award along MLA election ahud nanga hai dunia phansi nilita bori ji alang litum akhir jume pensita nili an ke kabori doji lapen ke bori ji ladak award along phanta nilitum baithalang sun municipal board along ta nilitum chope haji lapen kelang di tum niliphan nange toidun labang ke nilita choro lo lapen ke anso se alang litum phan nilita akhir jume pilo parnama long akhir jume hang pilo anso se alang litum phanta achi the pading ji phan lapen ke nili ta
an so se ke klempon je phan ke rada kam ke klempon je phan ke bor iji la pen un an ke bor ipo la si nili alang litum aphan ta choro par piklo nili phan nangi pekpon la bangso arpu nangi pekpon ke asi alang litum hanta suri arna mahir jume pedona la pen ke an so se ache the pading na la pen ke pithe bong me che the puthe bong me che the phumena che the phloga che the pedona kusi nili alang litum phan ahir jume hang pilo arna ma ride an cholo Pini all Chen Thong CC Committee President Long Kiram Tero na hemperang ke mai ke phapon lason se lakha ke thom Chen Thong constituency ke parlo APHLC President Long Kiram Teron pen pherang ke mai ke phapon bangso pherang ke mai ke phapon angkok alam theke kedam tangarni jatalong forest set along Karbi Khasi Nepali Chelangsi Kateng Kingdom alam the ke thang chini tunde pin pen inut long kiri tisopo abang kalili kalang lang alam ke pache thang tap lapen ame thang Facebook account along ke post thaba join nesi bangso pherang ke mai ke phapon pasi pachini pon tangte non bangso pherang ke mai along kaning je pon alam thele ang ton pen arju ponsana news text report Karbi Anglong news Sepini ni phai throk adu tiklo lapen ni kasri ni kora pho arni nili timang lapen ju pha teng pen media hoya tun stame pen ke tum stame nili ju pha teng pen nang pali glo la chalang ni tum phanta suri ning kang sama kiru pajerik lo la sepini nili ko pi patsi la bangso press meet ka je phanang ko apu thakalam lakke kedam tang ni phai pli adu tiklo arni apu thakalam sin nili thanton pu hala bangso arni ate hai longkiri ti surong chitim alang li ahem ko nalone lapen niliphan ko son betona chini done alang li niliphan Chinthong APHLC President Longkiram Teron APHLC President Kachikrong asong japu pen japon linsi jatalong forest submit office along ki freedom ki theng ki chokdam lapen forest raikom sai khiatum hastame areng hu ko pesudam palama putha alang li niliphan ko nat athe men sin niliphan karbok ida lapen alang li mek hini pen niliphan na thegen long pame pen lo malabang sa social media hong jai long alang li pe thang la salam nili ning duk lo lapen party hu ya phan nong nu na ki jopi la so puthak tan nili ning duk lo lapen nili hin pen jong si japon long vek pulo tangte halabang so dim approve na li long kriti so ke hai stamina pe klai tha nili dak hem pen ke bar copy ko son mesiki ledun detail na li chini pa me pen sineli phan na ke pu igma mate na li kunat penai bangalam karju pentong nang li bangso social media hong jai long nang li ka thang ma la bangso puthak ni li ke charju long pen ni ning duk pik khang jang athe hala bangso ni 7 April ni phai troxy arni hadak jatalong forest bit office along akotona lamben sinali ni phanang karbok eji pu sinali ka matha tahai bonus ta me hala bangso dim neli ka pali dun pen ko son lo kopi lo koson be sadakiman kopi at heben sadakiman nang li labang so puthak lam chini pamelo ma halaram ni lita lason khotona du pele kidam kali lapen ni lim lafer kidam labang so hu mlafer kidam pen sineli hada public du pick neli aba halabang so kile du na por bangke nilim lafer kidam lo hada tuwar long public tum du pick tuwar jorje labang so puthak lam stamin nelita hada malom so por sang mang ko bonus tamin dang li tiso thong long kiri kering je bangke nili hin pen japon linsi halabang su adim kateng kengdam mate a hemarit ki freedom palama koina li nili phanagi pi halabang na lista me ke chok chiang deng sinang li rok athe nali su atu phanalita ki mesan atwale dam sta ke chok chi potong nali char bok poma mate chi pui poma labang so alam bang nali ma thapang ching pam me pe sening jinang ji lapen party hu ya phanange pupi jai ka thara ru roni dukok lapen APHLC roni dukok jai ka thara ru asong ja pu pusinali nili phanang jong lo jai ka thara ru pensi la si jai ka thara phanali ko pia thei pensinali kar bok dam lo lapen jai ka thar aphan ko pia nong nu ban lo ki pidam ke hala haya sai long ke jai ka thar le nili phan huwang nang ki pi kali muthe nili ta hala bang suar ni la son a khotona du pupen alam ki du pupen le nili ta hada ka chitong dam kali la pen du thula
nang li ladak kaning je thu point number 2 bang lo nang li kaning je thu bang ke APHLC party sangti kang hu koila kang hu la pen thengpi kang hu party lu pusi nang li ladak jong pon lo la se la bang so party APHLC party tong thengpi kang hu ma mate nang li tum ruling party mate BJP atum tong thengpi kang hu ma la bang so puthak ta nang li chimi pa menang ji la pen nili phan jatalong at kes ajoy ne pen ke jatalong alam ki pen ke nili phan ali party hu yalong nili phan thapan ik nang ni non isi bisalam je than dam bolote nang li party hui pen nili phan direct attack simander lo nili phan athe party tum pen le hadak kache la sona ko tona ke dogali hadak ke pe thialong ko pe party se duma la pen non il tum Karbi Anglong party ko an na ke du hala an arat sta me hadak ting rumpet jong si nang lilang dam pang ching pam me plote kapre ka party tum hadak du congress du APHLC du BJP du SDC du lapen kapre ka party sta me hada hala bang so amu ke ong dung adim du pik la se hadak nang li isia lamarjan dak nili foto nang li post pen lamarjan hini bipon isia bangke sangti agari lapen isia bangke hadak aceteng kheng bo mahut alamarjan sinali se marlo lapen bilo hala bang so alamarjan nang li konat pen lo kilong nang li kilong konat pen lo lapen nang li mitang jong wang pen si hadak la bang so alamarjan nang li tong hadak kasimardun ma jong si nang li kasimardun plong te nili phan lam voi nang li na je pidut ik tame lapen la bang so alamarjan along nili raje dumabe nang li hadak pang thek pame pen si nili photo page pen hala videos tame nang li pidun thu nang ji lapen isi kaprek la bang so long kiri tisu along pen ki share bang thi sivika rong pharpi nang li bang kopine hi letin kokta nang li op potong tin poma mate kopine anis paper achet koi rokta nang li social media long kapang dak ye phantong nang li kachisik ma jong si nang li hem nang li pe nang li pu nang li hem porial do an arat tame kichok lim leklem ta nang li kichok che potong jong dun poma lasinang li lab ami apu chini ne pin alam pen kenali kaprek ahong jai long nang li share ik edet se kimik lapen longkiri tisu asang ho ban stamili li chuni ri lo pini penan parke nang li ahok he lapen chini dun pame me pin alam pen kenali rata hong jai long kape thang the det je phansi neli nali phan stame chuni ri lo lasi noni phrang ke bang jilang ana bang ke nali phan stame me sen pen le claim ponon pusin neli hin pen nali phan na chuni ri lo lapen advice na pitikang Onde la jata pai huri sai mara sobu thak nang li chini den ma ka nang li aba konane dam ji pusi pu hodak bot kon rai pula so hot ko an bak ahia tan hada ahok lo tarik troksi arni gang samate por phai troksi malong nilidak hemben bar lo mla ferke dam je phanchi sik lo dam bom pen jatalong forest bit office along le rok hala bang so kile rok athe hadak nili le rok pen bangke public etum topik ajo pena opportunity kumarmat atum no ne chini dun de lo lapen hala bang so uri sai along bangke public etum si thur pak lo hada ko pi ko son lo ne Nili palong tomon parting ke Japan don kri si so se hema sarno kana hokdun Nili be misi constituency ke parlo chuki hala hawari chumili chunteron arong along don thom so se lapen timong arong along don nerke pangrom pet pen don kri si so se ahem aruni phai trokarni analo por bhai ke pa por malo men tomon parting ke Japan hema sarno lapen hem kana hokdun chikli tomon arwe hai hui ke ilipir themone ta tum khangoni komantu si chitong jine chipuda thek Nilipe misi constituency alongki aning kanwangta I phong lapen phong ni laposon jangmia chiklo arua chiklo malom jasemet tomon parting ke Japan hemret kana hokdun dover arua chiklo ne phai troker ni le thota don krisia hem tomon parting ke Japan hemasarno kana hokdun dokoklo tong skot pen pherang ke atum birta long si adimak long homri damlo chun terona rongalong pen babusing teron lapen Moses phangcho hem lapen timunga rong pen don krisi ahem kana hokdun pen kicho kijun kido ke thak pi rianta cham laplo ajo ki sangjia dima ta kasik sak thek tikang deng sidolo non prabjin pen Karbi Anglong disaster management authority Karbi Anglong atum chihumri dam pen kerap ke pajerdam kenang sotlo pasi pherang ke thengno ahem kana hokatum Karbi Anglong tanmas council aphan ka chuningri pidopo
Deopani College Principal Boson Rong Parta ahem kana hok ahem tunalong humri damsi ning pathedikang se chingki chithan pedoda. Perang kepen birta ke tokbom apor hodan ke kaprek ke thikiding atum kahumri dam atum avelang lapen kerap ke pajerdam avi penang pata nang pachinido. Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News. Narlo por tomon parting ke bang pen nang lehe masar nung oil pusi. Oh, baji cap alom do. Narlo hadi. Anarlo. Baji cap alom si tomon parting ke ba. Pinangan kehing nudolo. Hemar lo ta arveli atlo. Barandala hongkuban ta oil up lo. Ke peri anda cham lap lo. Jo hormon ta pinang ta siksag dolo. Nang lemen ben arong men. Lilimen ke Moses Pangcho, nili darnil kemarong ke chunte ronarong. Rechomili. Rechomili. Nili contingency lo di. Nili competency lo. Tela nang lehe madung ta. Ladak bang ke nili tumang ong lo. Babu sing teron ahem lo. Ladak tawi pin lo oil lap lo. Oil lap. Tunta siksa olo di. Siksa olo lo tunta sang na cham lo. Kecu ke juna hormon ta. Avel lo. Peri nda nong wigit. Alat timurong na market. Oh, lasi haladak. Timung arong tas abi pin lo ala da domer kep abelo oil dilap lo timung arong ta lapan kaprek long mang berta bilang deh abela manu mada litum lidi long la timung arong da chun teron arong mang ke hing no thetam lanang tum chuntiron rechomili chuntiron arong long mang ke non mang ke don thom nian cholang di lan chal laki oi binong bang ke binong mang ke tela bang sonang le hem lom la tumon parting ki bang pen hema sar nung ki oya birta ke long pen ko mane ki theding tum nang li hem nang humri bang mala nili hem nang ke humri ke la non korte bosonrong pharlo lang li ke college along principal lang li phan ka the phan lang lo lang li nang humri nang lang lo lang li pen chi ki long lo la pen alang li bang we prang ke ko mane tum dak nang li hem long ke bang la poson dulu ma avelang de Langhin Municipal Board along Akimi Chairman, Vice Chairman apen members Akimi Arpu kipe katuma phankar cho jai me kipamanpo. Sonsia Runi Phai Phorni BJP Langhin Mondal Committee atum patir pi ponpen Langhin Municipal Board Akimi ke longdun abangphu atuma phankar cho jai me kipamanpo. Bangso along Chairman Athenian Muchahari Lapen. Vice Chairman Rituraj Borua Lapen members Herol Tokbi atuma phankar cho jai mek peman ponsi alom sopor maing ni ponsi non ke bangji arni pen Langhin Municipal Board along mes chanasai ki claim ke dam ponchi aphan chingki chethan pedopon बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय दिनै नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लि एनबि निउस कार्बि आंलं टुडे गोबां निउस मिडिया नोंथांमोननिसिमबो गिबियाव साबायखरखौ जासिबाय दिनैहाय लांहिन मण्डल भारतीय जनता पार्टीनि नैबे मावख'आव लांहिन म्युनिसिपाल बर्डनि जिथु कमिटि बे कमिटिखौ कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां CEM डक्टर तुलिराम रंहां सार आरो टीम कार्बि आंलंआ जिहेतु बेयाव सिस्टेम बायदियै सिगांनि जिहेतु कार्यकाल बे समाव बारग'लांनायनि उनाव दिनैहाय गोदानै मोनसे कमिटि दाफुंनायनि गेजेरजों जोङो मानगोनां जोंनिनो एतलेन मोसाहारि बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै आरो बिथांजों लोगोसे जोङो सा-9 बे म्युनिसिपाल बर्डआव सोद्रोमा हिसाबै ऋतुराज बरुवा बिथांखौ भाइस चेयारमेन हिसाबै दिनै जुक्ति होबाय बिनि थाखाय आङो जोंनि मानगोनां CEM डक्टर तुलिराम रंहां सारखौ जोबोरैनो साबायखर जासिबाय बेजोंनो लोगोसे जोंनि लकेल MLA मानगोनां दरसिं रंहां सारखौबो जोङो बे बेलायाव जोंनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोर आरो बेक्तिगतभावे आङो गावनि जानानै साबायखर जासिबाय आरो गोबांथार जोंहा बायदिसिना जेंसि जेंना दंमोनब्लाबो आरो बे बिथिङाव आं बेक्तिगतभावे यदिअबा जय्ग नङाब्लाबो
आंखौ जय्ग गियान खालामनानै जोंनिनो मानगोनां कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि इएम बिलिमन खाख्लारिया जिथु आंखौ सासे सोद्रोमा हिसाबै दाफुंजानाय बे मिउनिसिपाल बर्ड कमिटियाव जिथु एपइन्टमेन्ट होबाय बेनि थाखायबो बिथांनिसिम सुखुहायै रोजा रोजा साबायखर जासिनाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिनाय थाबाय गोबां बाथ्रा बेबायदि बुंनो सानाखै जों आसा खालामदों बिथां जोंनि मानगोनां चेयारमेन बिथां एथलेन बाग्लारिनि दैदेननायाव जोङो जयैनो टीम हिसाबै खौसेथियैनो जोंनियाव थानाय माखासे जेंसि जेंनाफोर गोबां दङ बेफोरखौ जोंहा जेसेबां जोंनि आखायाव जों समफोर मोनगोन बे समनि गेजेराव जोङो मावफुंलांनो हागोन आरो बे गासै समाव आं खावलायगोन बेयाव थानाय गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन जनजाति